Dobrodošli u specijalnu epizodu sa sajma automobila u kojoj ćemo pogledati sva izložena električna vozila od onih najmanjih preko većih pa sve do najvećih modela. Ove godine me je posebno fasciniralo to što nikad do sada nije bilo više električnih automobila izloženih na sajmu. Ukupno sam izbrojao čak 45 vozila koje bih vam predstavio u ovom videu. Sva vozila sam kategorizovao od najmanjeg do najvećeg, raspoređena po automobilskim segmentima A, B, C, D, E, pick-up, kombi i kamioni. Hajde da krenemo od A segmenta. Avantier EX je najmanji električni auto na sajmu. Mali je, simpatičan, dolazi u više različitih kombinacija boja, što je uvek dobrodošlo. Ono što me posebno iznenadilo jeste činjenica da ovaj mališan ima veliki prtljažnik. Pretpostavljam da mu je osnovna namena da služi kao dostavno vozilo. Chery EQ1 je drugi najmanji automobil po veličini, unutrašnji dizajn deluje prefinjenije od prethodnog modela, sedišta su nešto udobnije, a posebno mi se dopao lep panoramski krov. Zatim dolazimo do modela Fiat 500 koji je za mene pre otprilike 2 godine kada sam ga prvi put ugledao na sajmu bio ljubav na prvi pogled. Veoma lep i šarmantan auto, ali sa druge strane prilično nepraktičan jer na zadnjem sedištu gotovo da nema mesta. Sada prelazimo na segment malih SUV vozila. Prvi u ovom segmentu po veličini je Daiun DY3 koji je, iskreno rečeno, malo ružnjikav s polja, meni se lično ne sviđa naročito, ali unutrašnjost je sasvim pristojna. Nakon njega stižemo do modela Dacia Spring koji, gledajući sa strane, pomalo liči na prethodni kineski model. Ne bih rekao da su ovi automobili šarmantni poput Fiata 500, kog smo malo pre videli, ali upravo zbog toga postoji i jasna cenovna razlika. Moram da priznam da se Dacia zaista potrudila da ovaj automobil učini privlačnim iznutra. Ono što me prijatno iznenadilo jeste činjenica da mogu da sednem pozadi, doduše dodirujem prednje sedište nogama, ali nije nemoguća misija kao u nekim drugim malim modelima. Sada prelazimo na B segment vozila. Prvi automobil u ovom segmentu je Avantier Commuter. Nažalost nisam snimio prednju stranu, pa evo slike kako izgleda. Iznenadilo me koliko privlačno ovaj auto deluje iznutra, prati taj minimalistički stil koji je sad u trendu i kod drugih brendova, automobil je povoljan, košta oko 20.000 evra, a uz državnu subvenciju cene se spušta na oko 15.000 evra. Posjeduje čak i kameru od 360 stepeni, tako da možete jasno vidjeti sve oko sebe iz bilo kog ugla, što je za svaku pohvalu. Sa druge strane, ovo nije automobil u kojem bih volio da doživim sudar, jer kada zatvarate vrata imate osjećaj kao da zatvarate neka kartonska vrata. Sljedeće na redu je Renault R5, odnosno električna verzija legendarnog Renaulta 5. Što se tiče dizajna, ovo je pravi pogodak. Izuzetno mi se dopala žuta-crna kombinacija boja koju su preneli i u unutrašnjost vozila, pa tako i sedišta i detalji u interijeru imaju crnu boju sa zelenim akcentima. Međutim, negativna stvar je što pozadi apsolutno nema dovoljno mesta. Ne mogu da sednem iza vozačevog sedišta, iako ono nije maksimalno gurnuto unazad, već u nekom sasvim normalnom položaju. Nakon toga dolazimo do modela Fiat Panda Grande, koji je definitivno bio jedan od najpopularnijih automobila na sajmu. Naravno, velika prednost ovog automobila je i to što se proizvodi upravo u Srbiji. Zanimljiv i praktičan detalj je kabel za punjenje koji je smešten u samom automobilu, tako da ga ne morate nositi posebno u gepeku. Sam prtljažnik od 360 litara je iznenađujuće prostoran. Poredeći ga sa Renaultom 5, koji je možda dizajnerski i estetski privlačniji, Fiat Panda Grande ipak ima prednost u praktičnosti zbog većeg prtljažnika i značajno više prostora na zadnjoj klupi. Do sada smo pričali o automobilima koji su bili kraći od 4 metra, a sada prelazimo u B segment u kome svi automobili imaju dužinu preko 4 metra. Počinjemo sa modelom Judo 3. S polja ne izgleda naročito atraktivno, mada moram priznati da mi se dopadaju ovi zeleni detalji. Međutim, kada uđete unutra, dočeka vas iznenađujući lep interijer. Zatim dolazimo do modela Mini Aceman koji više baš i nije tako mini. Originalni Mini je bio tek nešto duži od 2 metra, a ovaj automobil je praktično dvostruko duži od njega. Sljedeće na redu je BYD Atto 2 koji je veoma pristupačan po ceni od oko 25.000 evra, a sa državnom subvencijom može se dobiti već za 20.000 evra. Kada govorimo o kvalitetu izrade, nijedan drugi kineski konkurent u Srbiji ne može da se poredi sa BYD-om. To se jednostavno osjeti čim dotaknete bilo koji deo automobila ili kad otvarate i zatvarate vrata. BYD je tu definitivno lider. Nakon toga dolazimo do modela Puma Gen E. Puma generalno važe za veoma zabavan automobil za vožnju, pa verujem da je isti slučaj i sa električnom verzijom ovog automobila. Dizajn interijera je vrlo atraktivan. Sve u svemu lep auto, ali pošto sada imamo kineske konkurente koji nude jednako lepe i kvalitetne automobile za znatno manje novca, ovi poznati brendovi su mi postali manje uzbudljivi. Zatim stižemo do modela Volvo EX30, prošlogodišnjeg pobednika u kategoriji gradskih automobila. EX30 je poznat po veoma visokom nivou bezbednosti kao i elegantnom minimalističkom dizajnu unutrašnjosti. I na kraju tu je Kia EV3.
Ako pratite recenzije automobila, Kia EV3 je često favorit jer nudi odličan stil, sjajne performanse i kompaktnu veličinu, sve to po pristupačnoj ceni. Također, ovaj automobil je dovoljno praktičan i za gradsku vožnju, ali i za duža putovanja. Zatim prelazimo na C SUV segment, a prvi po veličini je Chery FX EV koji svojim zanimljivim dizajnom privlači pažnju. Kada otvorimo vrata, dočekuju nas izuzetno privlačan i moderan interijer, ali moram istaći jednu veliku manu, ovaj automobil ima možda najmanje prostora za noge od svih električnih automobila u ovom segmentu izloženih na sajmu. Sa druge strane, veličina gepeka je pristojna. Sljedeći je Lynk & Co 02, automobil kojim sam se najviše radovao i jedva čekao da ga uživo vidim na sajmu. Verovatno sam ga najviše i snimao jer je ovaj model dostupan po neverovatno pristupačnoj ceni od 26.000 € nakon subvencije. Kada uzmete u obzir njegov dizajn interijera i eksterijera, ovo je zaista jedan seksi automobil. Izloženi model je skuplji i košta oko 30.000 € jer ima bogatiju opremu, ali pogledajte ga, stvarno izgleda fantastično. Ima mnogo prostora na zadnjem sedištu, prelepi panoramski krov, dva ekrana ispred, ambijentalno osvetljenje, a tu je čak jedan mali praktični frank, odnosno prednji gepek, u koji taman staje kabel za punjenje. Kada bih pravio listu top 3 automobila koji su mi se najviše svideli, ovaj bi definitivno bio među njima. Nakon toga dolazi BYD Atto 3 koji me je također oduševio. Kada sam gledao fotografije ovog modela nisam očekivao ništa specijalno, međutim kad sam ga uživo isprobao, seo u njega i otišao na test vožnju, potpuno me osvojio. Toliko da ga također ubrajam među svoje 3 omiljena automobila na celom sajmu. Kad kažem omiljena, mislim na automobila koji jedan prosječan čovjek realno može sebi da priušti. Sljedeći na redu je Ford Explorer EV za koji iskreno nisam siguran kako bih ga komentarisao jer generalno nije automobil koji me osvojio. Lepo izgleda, ima veliki ekran koji služi kao centralni infotainment sistem, ali koliko sam uspio da vidim, sve ostalo na njemu je poprilično prosečno. Zatim dolazimo do modela Škoda Elroq, novog električnog modela Škode u ovom segmentu. Sad se već nalazimo u poprilično skupoj kategoriji s obzirom na to da cena ovog modela kreće od 43.000 €, dok je izloženi primjerak na sajmu čak 50.000 €. Moram priznati da sam se nakon svih ovih kineskih automobila u kojima sam sedeo, ozbiljno zapitao ko bi dao 50.000 € za ovu Škodu. Naravno, Škoda je Škoda, u pitanju je renomirani brend koji svakako uliva veće poverenje od kineskih proizvođača, ali lično mislim da će kineski proizvođači vremenom sve više gušiti ove poznatije evropske brendove. Za kraj ovog segmenta tu je Hyundai Ioniq 5, automobil koji smo već imali prilike da vidimo na sajmu pre nekoliko godina. Mislim da bi Ioniq 5 uskoro trebalo da dobije određenu modernizaciju interijera jer njegov dizajn kabine u poređenju sa konkurentima već polako deluje zastarelo ili smo se jednostavno previše navikli na njega. S druge strane, spoljašnjost je i dalje veoma lepa i atraktivna zahvaljujući retro dizajnu za koji nisam siguran da li uopšte može izaći iz mode. Prelazimo sada na kategoriju C sedan. Prvi automobil u ovom segmentu je Beijing Bike EU5 koji nije naročito privlačan kada je reč o dizajnu, a ni materijali korišćeni u izradi definitivno nisu premium. Međutim, ono što je posebno zanimljivo kod ovog modela jeste to što posjeduje sistem zamene baterije pomoću robota. Vi posjedujete automobil, ali za samu bateriju plaćate mesečnu pretplatu. U Kini u proseku jedna zamena baterije košta između 10 i 15 €, što je svakako jeftinije od punog rezervoara goriva, a sama zamena traje manje od minut. Dakle, vrlo interesantan koncept, mada ostaje pitanje kako će zaživjeti u Srbiji. Sljedeći je YMF EV Easy, automobil koji me lično potpuno osvojio, zbog čega sam proveo dan i potestirajući ga. Detaljnu i kompletnu recenziju ovog automobila možete pogledati na mom kanalu, a link je u opisu ovog videa. Automobil me privukao pre svega zbog izuzetno lepog dizajna, vrlo prijetne vožnje i odlične opreme koje dolazi po ceni od svega 29.000 € posle subvencije. Lično mislim da za te pare stvarno dobijete limuzinu sa kojom ćete biti zadovoljni. Naravno, glavno pitanje koje se postavlja kod svih kineskih automobila je dostupnost rezervnih delova. Kod BYD-a se ne brinem jer je to veoma jak brend pa ne očekujem nikakve probleme. Kod YMF automobila bi neko možda imao određene sumnje zato što je u pitanju ne toliko poznati brend, ali već sada postoji konkretan plan za izgradnju fabrika YMF vozila u Sremskoj Mitrovici. Samim tim možemo zaključiti da će ovaj brend imati značajnu prednost u odnosu na ostale kineske proizvođače jer će svi potrebni rezervni delovi biti dostupni u Srbiji. Dolazimo do modela Dongfeng S7 koji bih također svrstao među svoje omiljene automobile sa sajma jer zaista oduzima dah svojom lepotom. Kompanija tvrdi da je ovo automobil sa najboljom aerodinamikom na svetu, pa očekujem da ima veoma nisku potrošnju energije pri velikim brzinama. Automobil je poprilično dugačak, skoro 5 metara i ima prelep minimalistički dizajn.
Ima ogroman panoramski krov, a prostora za glavu na zadnjem sedištu ima sasvim dovoljno. Gepek je ogroman, čak i ispod ove podloge prtljažnika nalazi se dodatni prostor za odlaganje stvari. Naravno, Dongfeng još uvijek nije prisutan u Srbiji, pa je otvoreno pitanje kakva će biti podrška kada je reč o delovima i servisiranju. Prodaja bi trebalo da počne za nekoliko meseci, kada ćemo imati više informacije o garanciji, servisnoj podršci i drugim detaljima. Prelazimo sada na D-SUV segment, a prvi automobil u ovom segmentu je Kia EV6. Ovaj automobil me je potpuno osvojio svojim dizajnom, prostranim interijerom, prostorom na zadnjim sedištima i veličinom gepeka. Jednostavno spoj lepote, šarma i blage agresivnosti čine ga jednim od mojih miljenika na sajmu. Da raspolažem budžetom od oko 50.000 evra za kupovinu novog automobila, ozbiljno bih razmotrio upravo EV6, naročito zbog prostora pozadi i velikog gepeka. Kada imate dete, ovakvi faktori postaju izuzetno važni. Naredni model je Toyota BZ4X, trenutno jedino potpuno električno vozilo koje Toyota ima u ponudi, mada bi tokom ove godine trebalo da stignu i neki novi modeli. Toyota je klasičan brend sa kojim teško možete pogrešiti kada je reč o pouzdanosti. Upravo zbog toga i vozim Toyotinog hibrida. Sledeći je RS5, u pitanju je interesantan automobil koji pruža osjećaj luksuza u interijeru, posebno zbog krem boja i drvenih detalja. Da su makar malo dodali neku teksturu kako bi ti detalji izgledali realnije, bilo bi odlično. Sve u svemu, ovaj automobil košta oko 32.000 evra nakon subvencije, što je veoma primamljiva ponuda jer za taj novac dobijate najveću bateriju u ovom cenovnom rangu, čak 80 kWh. Ipak, ako gledamo odnos cene, dizajna i kapaciteta baterije, ovo je definitivno jedna od najinteresantnijih ponuda na sajmu. Dolazimo zatim do modela BYD Seal DM-i koji je zapravo plug-in hibrid, ali uvrstio sam ga u ovaj video samo zbog toga što smatram da je dolazak BYD-a na naše tržište veoma uzbudljiv događaj. Imao sam priliku da odem na test vožnju ovim automobilom i BYD definitivno nije razočarao. Automobil je zaista fenomenalan i imate osjećaj da sedite u veoma kvalitetnom vozilu. Smatram da trenutno ne postoji nijedan plug-in hibrid na tržištu koji je za oko 35.000 evra nudi ovakav nivo kvaliteta. Sljedeći automobil je Porsche Macan, ali o njemu nema mnogo šta da kažem jer prevazilazi budžet prosječnog kupca. Za kraj ovog segmenta imamo još jedan BYD, ovog puta je to BYD Sea Lion 7. Zaista prelep SUV. Gotovo svaki BYD ima onaj rotirajući ekran koji iskreno ne znam ko bi koristio, ali tu je kao zanimljiv dodatak. Sea Lion 7 često hvale zbog odličnih performansi i veoma prostranog interijera što ga čini idealnim izborom za porodice ili duže putovanja. Zatim imamo sljedeći segment, D-Sedan. Jedini automobil u ovoj kategoriji je BYD Seal. Žao mi je što sam propustio da snimim više kadrova ovog automobila jer zaista oduzima dah. Sljedeći segment je E-Sedan. Prvi automobil je Volkswagen ID.7 koji jeste bio na sajmu, ali sam ga nažalost zaboravio snimiti, zato ovdje prilažem dve fotografije čisto da ga ne izostavimo. Zatim tu je i Porsche Taycan, ali na njemu nisam posvetio mnogo vremena kao ni BMW-u i petici. Jednostavno kada je automobil zaključan na sajmu, nemam previše inspiracije da ga detaljno istražujem. Svaka čast izlagačima koji drže svoje vozilo otključana jer tada zaista imate priliku bolje da ih upoznate. Sljedeći segment je E-SUV. Prvi automobil u ovoj kategoriji je Dongfeng M-Hero, koji je verovatno najveći putnički automobil izložen na sajmu. Zaista je ogroman i masivan sa visinom od preko 2 metra. Pogledajte samo ove točkove i amortizere, nikada nisam vidio nešto slično u svom životu. Ima neverovatnih 1088 konjskih snaga. Unutra imamo 3 ekrana, a ovo je jedini električni automobil na sajmu u kojem suvozač ima svoj sopstveni ekran. Lično ga nikada ne bih kupio, čak i da sam neki milijarder, jer smatram da nema potrebe da ovoliko veliki automobili budu na putevima, ali je svakako bilo zanimljivo vidjeti ga uživo. Iznenadilo me to što na zadnjim sedištima nema previše prostora za noge. Prelazimo sada na model Volvo EX90, ponovo skup automobil sa cenom od preko 100.000 evra koji je naravno bio zaključan. Ali eto, ko voli Volvo i generalno luksuznije SUV automobile, izvolite, tu je. Za mene su ovakve cene toliko visoke da čovek od njih može da se zavrti u glavi, baš kao što sam se ja vrteo u ovoj simulaciji prevrtanja automobila. Sljedeći segment je pick-up. Tu je model Jak T9 EV. Za svakoga kome je potreban pick-up, mislim da je ovo jedna vrlo interesantna ponuda jer poznato je da pick-up vozila, naročito kada nose težak teret, zaista gutaju gorivo. Zato je ovo zanimljivo rešenje za sve ljude koji često prevoze teret, a žele da izbegnu visoke troškove za gorivo.
Pored njega se nalazi i Foton e-Tunland G7 koji je nešto malo duži, ali su generalno vrlo sličnih dimenzija. Koji je od ova dva automobila bolji, teško mi je da procenim jer nikada nisam bio preterano upućen u svet pick-up vozila. Približavamo se kraju, a pretposlednje kategorije su kombi vozila. Prvi na listi je Farizon V6e, jedno komercijalno vozilo koje, moram priznati, ima veoma lep dizajn, pogotovo ako ga uporedimo sa sledećim po veličini Centro LS210 koji je nešto manje privlačan. Zatim imamo električni kombi Foton eView Grand. Mislim da je ovo izuzetno zanimljiv segment jer ovaj kombi košta samo 36.000 evra, što je već sama po sebi odlična ponuda za kombi vozilo, a pritom je i električno. Dolazi sa baterijom od 55 ili 70 kW, što prema WLTP standardu omogućava domet od 234, odnosno 303 km. Sljedeći je Farizon Supervan, kombi vozilo dužine skoro 6 metara. Kod ovog modela također postoji mogućnost izbora veoma velike baterije od čak 106 kWh, što u urbanim uslovima omogućava domet od oko 550 km. Posle njega je na redu Foton e-Tuono Pro. Za ovaj model nemam konkretno mišljenje jer nisam previše upoznat sa svetom električnih kombi vozila, pa procenu ostavljam onima koji bolje upoznaju ovaj segment. I posljednji segment su kamioni, imamo manji električni kamion Foton e-Aumark i za kraj ove kategorije imamo veći kamion Foton e-Auman. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo jeste da ovaj kamion posjeduje dve ogromne baterije i košta 145.000 evra. Autonomija mu je također oko 200 km, što nije preterano impresivno. Izgleda da sa ovakvim kamionima ipak nije moguće ići na duže relacije jer iako podržava brzo punjenje od 120 kW i možete istovremeno puniti obe baterije, za punjenje od 20% do 80% kapaciteta je potrebno čak 2 sata. Voziti 2 sata pa čekati 2 sata na punjaču, hvala, ali ne hvala. I to bi bilo to. Prošetali smo zajedno kroz najveći izbor električnih vozila koji smo ikada imali priliku da vidimo na sajmu. Jasno je da elektrifikacija više nije budućnost, već naša realnost. Izbor je ogroman, od malih i simpatičnih gradskih vozila preko porodičnih SUV-ova i sedan automobila, pa sve do velikih električnih kombija i kamiona. Ono što je posebno ohrabrujuće jeste činjenica da električni automobili konačno postaju pristupačni običnim ljudima. Konkurencija se povećava, a cene su sve povoljnije. Lično, najviše me raduje dolazak novih brendova na naše tržište, što će, verujem, doneti značajne promjene i bolju ponudu za sve nas. Pišite mi u komentarima koji automobil se vama najviše dopao i zašto, a ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno lajkujte i pretplatite se na kanal jer vas uskoro očekuje još mnogo zanimljivih tema iz sveta električnih automobila i tehnologije. Hvala što ste gledali, vidimo se uskoro u sljedećem videu.